روچگی مطلب چیه؟ کیا روچگی فرض کتا میسرا روچگی اجر چیه؟ الله رب العزة فرمایتا قرآن تو کا عزیزا یا ایها الذين آمنوا ایمان والا كتب عليكم الصيام روچگی لکک بتا شو مسرا لکک بتا بزا فرض کنگ بتا كما كتب على الذين من قبلكم هانچو که شمار چه پیسری امتن سرا روچگی فرض کنگ بتا پرچا لعلكم تتقون که شما پرهیزگار ببه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایتا صحیح بخاری مسلم توکا ابن عمر روایته که اسلام پنج بنیاد سره جوړ کنه بیتا وی پنج بنیادات چې انچو شما ځانه رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کتا و صوم رمضان و رمضان روچگی چریا کې روچک بیا چی اجر رسی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایتا حدیث قدسي توكا حديث قدسي امشي لفظ رسول صلى الله عليه وسلم وشي لا الله رب العزة لفظه كل عمل ابن آدم له ابن آدم سنجي كرم يواسطنا إلا الصيام فإنه لي سواي روچگي إي من واسطاين وأنا أجزي به إشي أجرا من ديا روچگي أجر وثواب الله رب العزة هج ظاهر نكتا كتي چكي قلت لك من ترفعين قلت أي چيزة ما خيال بكني كروچگي ثواب چيچو بيته كالله رب العزة واشتكى إي من واسطاين فإنه لي وأنا أجزي به إشي أجرا من ديا